Ibihe byiza kuri mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Uhuru Boy TV. Uyu munsi turi ku itariki 11, turi kuwa kane ku itariki 11 Kamena umwaka w'ibihumbi 2026. Tuje ahangaha mu makuru avugwa by'umwihariko mu gikombe cy'isi kiri buze gutangira kuri uyu munsi. Turaza kurebera hamwe amategeko 5 mashya. Ni amategeko 5 mashya FIFA yatangaje ko aya mategeko azakoreshwa, no kuvuga ngo ni amategeko azagenderwaho muri iki gikombe cy'isi. Turaza kurebera hamwe kandi abakinyi bahanzwe amaso cyane muri iki gikombe cy'isi, ni abakinyi bitezweho kwandika amateka muri iki gikombe cy'isi. Ushobora kwibaza uti ese ni bande? Icyo usabwa ni ukubana natwe muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye kugira ngo uze kubamenya. Ku musozo kandi w'iki kiganiro turaza kurebera hamwe ibihembo cyangwa se amafaranga azahabwa amakipe azaza kwitwara neza, by'umwihariko ikipe ya mbere ndetse n'iya kabiri. Icyo wamenye ni uko ari amafaranga menshi cyane azahabwa amakipe agiye kuzitwara neza. Uyu munsi rero igikombe cy'isi kirabura amasaha make cyane kugira ngo gitangire. Uyu munsi turi kuwa kane ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Tuje kukugezaho rero amakuru ugomba kumenya mbere y'uko imikino y'igikombe cy'isi iza gutangira. Turaza kurebera hamwe umwihariko w'iki gikombe cy'isi. Muri iri joro ryo kuwa kane haraza kuba ari ku isaha y'isa 3 z'ijoro, haraza kuba umukino ufungura irushanwa, aho ikipe y'igihugu ya Mexique iraza kwakira ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo. Ni umukino ukomeye cyane uri buze kubera kuri stade Karahabutaka, stade Rurangirwa. Ni stade yitwa Estadio Azteca, ni stade iherereye hariya mu mujyi wa Mexico, muri Mexico City. Iki gikombe cy'isi nicyo gikombe cy'isi gifite udushya twinshi. Ni ukuvuga ngo iki gikombe cy'isi nicyo gikombe cy'isi gifite umwihariko mu bikombe by'isi byose byabaye mu mateka y'igikombe cy'isi. Icyo wamenya ni uko iki ngiki ari cyo gikombe cy'isi kinini kigiye kuba mu mateka y'umupira w'amaguru. Umukino ufungura iri rushanwa uraza kuba ku isaha y'isa 3 z'ijoro hano mu Rwanda. Ibi ngibi twari tumaze kubigarukaho. Icyo wamenya ni uko mbere y'uko umukino utangira haraza kuba ibirori bikomeye cyane byo gufungura irushanwa. Ibyo birori biraza kuba birimo abahanzi bakomeye bagiye batandukanye, bakomoka ku migabane igiye itandukanye hano ku isi. Hari nk'umuhanzi bita Shakira. Uyu nguyu amaze kuba queen mu bijyanye n'imikino y'igikombe cy'isi. Hakaza J Balvin, uyu nguyu nawe muramuzi cyane. Hakaza Tyler ndetse na Burna Boy. Burna Boy ni umuhanzi ukomeye cyane ukomoka hano ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko hariya mu gihugu cya Nigeria. Abangaba nibo bahanzi rero bari buze gususurutsa abantu bari buze kwitabira igikombe cy'isi. Reka tuze turebere hamwe noneho umwihariko n'imibare bikomeye by'iki gikombe cy'isi. Icyo wamenya mbere y'uko iki gikombe cy'isi gitangira ni uko kigizwe n'amakipe 48. Ibi ngibi nibwo bibaye ku nshuro ya mbere ho igikombe cy'isi gikinwamo amakipe 48. Kigiye gukinwa n'amakipe 48 kubera ko hiyongereyemo andi makipe menshi cyane bavuye kuri 32 yari asanzwe akina iri rushanwa bagera kuri 48. Ni ukuvuga ngo ibihugu biri muri iki gikombe cy'isi ni ibihugu 48. Urumva ko ibi ngibi nabyo ari ibintu bidasanzwe mu mateka y'igikombe cy'isi. Ikindi wamenya ni uko iki gikombe cy'isi kiri buze kubera mu bihugu 3 bitandukanye.
ni igikombe cy'isi kigiye kubera mu bihugu bitatu icyarimwe. Ibyo bihugu twavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Undi mwihariko w'igikombe cy'isi, w'iki gikombe cy'isi nuko kigizwe n'imikino 104. Hagiye kuzaba imikino 104 kubera ko amakipe yabaye menshi cyane, hazakinwa imikino 104 yose. Urumva ko iki gikombe cy'isi gifite umwihariko kandi gitandukanye n'ibindi bikombe by'isi byagiye bikibanziriza. Amakipe yabaye menshi cyane, yavuye kuri 32 agera kuri 48. Urumva ko rero n'imikino yariyongereye. Ubundi ubusanzwe igikombe cy'isi cyakinwaga iminsi 30 gusa ifunze, ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo iminsi nayo yariyongereye, ntago hazongera gukinwa iminsi 30 gusa. Reka twerekeze noneho ku bihugu bishya. Hari ibihugu bishya bigiye gukina igikombe cy'isi aribwo bwa mbere. Muri ibyo bihugu twavugamo nka Cape Verde, hakaza Curacao, hakaza igihugu cya Jordan nayo nibwo bwa mbere igiye gukina iri rushanwa ry'igikombe cy'isi, tutibagiwe na Uzbekistan. Ibi ngibi nibyo bihugu bigiye gukina igikombe cy'isi ku nshuro yabyo ya mbere. Mu kanya gatoya turaje twerekeze ku mategeko 5 mashya. Ni amategeko 5 mashya, amategeko yashyizweho na FIFA agomba gukurikizwa muri iki gikombe cy'isi kugira ngo igikombe cy'isi nyine, kugira ngo imikino ize kugenda neza. FIFA yashyizeho amategeko 5 mashya agomba gukurikizwa n'amakipe yose kugira ngo hirindwe uburiganya cyangwa se ubucakura bw'abakinnyi bugiye butandukanye, kubera ko nabyo biri mu bintu bituma umukino ugenda nabi. Mu kanya gato turaje turebere hamwe ese ayo mategeko ni ayahe. Icyo wamenya nuko muri aya mategeko FIFA yazanye amategeko mashya, ni amategeko mashya kugira ngo nyine umupira urusheho kwihuta. Aya mategeko FIFA yayazanye kugira ngo umupira urusheho kwihuta. Itegeko rya mbere ni itegeko ryo kurengura umupira mu gihe kitarenze amasegonda 5. Ni ukuvuga ngo umukinnyi uzajya utinda kurengura cyangwa se uzajya utinda gutera umupira akarenza amasegonda 5, umupira uzajya uhita uhabwa indi kipe bahanganye. Bya bindi abakinnyi bazana ngo bari gutampreza, ngo bari kurya iminota, ibi ngibi byavuyeho. Ni ukuvuga ngo noneho umukinnyi uzajya ujya kurengura, bya bindi bigirishwa abanza guhanagura umupira ari kugira ngo iminota ayirye, ibi ngibi ntago bizongera kubaho, kubera ko umusifuzi azajya ahita afata icyemezo cyo gufata uwo mupira agahita awuhereza indi kipe bahanganye. Ni ukuvuga ngo umupira bazajya bahita bawuhereza adversaire. Itegeko rya kabiri ni uko umunyezamu, itegeko rya kabiri rireba abanyezamu. Umunyezamu utinda gufata umwanya, kwa kundi niba umunyezamu atinze gutangiza umupira, igihe umupira warenze, ahangaha umusifuzi azajya ahana ikosa rya corner. Ni ukuvuga ngo kwa kundi umunyezamu bagiye kudegaja akitinzwa ahonda godiyo hasi ku mazamu, ahangaha umusifuzi azajya ahita afata uwo mupira ahite ahereza adversaire atere corner. Ni ukuvuga ngo gutampereza k'umunyezamu bizajya bibyara corner. Itegeko rya gatatu wamenya mbere yuko iki gikombe cy'isi gitangira, gusimburwa ntago bigomba kurenza amasegonda 10. Niba umukinnyi asimbuwe agomba kuba asohotse mu kibuga mu gihe kitarenze amasegonda 10. Bya bindi ubona ikipe yatsinze ugasanga bashatse gusimbuza kugira ngo iminota bayirye, iminota bayitinze. Ni ukuvuga ngo umukinnyi
agisimburwa match igomba gukomeza, ariko umukinnyi uri hanze aba yemerewe kwinjira ari uko umukinnyi wo mu kibuga, umukinnyi wari uri mu kibuga ari uko ageze hanze. Gusa itegeko ni uko umukinnyi usimbuwe atagomba kurenza amasegonda 10 akiri mu kibuga. Ni ukuvuga ngo igihe hashize amasegonda 10 match igomba gukomeza nubwo umukinnyi yaba atari yagira hanze y'ikibuga. Itegeko rya kane ni za mvune zo kujijisha. Niba umunyezamu cyangwa se umukinnyi aryamye hasi kugira ngo umukino uhagarare, noneho kugira ngo ahereze abakinnyi bagenzi be umwanya mwiza ngo wo kuganira n'abatoza kugira ngo bafate andi mabwiriza, ni ukuvuga ngo ahangaha FIFA noneho yemeje ko abakinnyi bose bagomba kuguma mu kibuga. Nta mukinnyi wemerewe kujya kuganira n'umutoza kugira ngo bamuhereze andi mabwiriza mashya. Itegeko rya gatanu ni irirebana na VAR. Kuri iyi nshuro abasifuzi bahawe ubushobozi bwo kugenzura niba corner cyangwa se kufra ya mipira y'imiterekano niba byatanzwe neza, kandi abasifuzi bahawe ubushobozi bwo gusuzuma neza ya makarita abiri y'umuhondo abyara ikarita y'umutuku niba ayo makarita ariyo. Ni ukuvuga ngo amakarita yombi y'umuhondo bagomba kujya bayagenzura neza, barebe niba ayo makarita agomba kubyara ikarita y'umutuku. Urumva ko iki gikombe cy'isi gifite umwihariko kandi kirimo n'amategeko mashya, amategeko atangaje. Gusa nge itegeko rintangaje ni itegeko rivuga ku banyezamu, aho umunyezamu uzajya witinza bazajya bahita bahana corner. Reka noneho mu kanya gato tuze turebere hamwe abakinnyi bahanzwe amaso muri iki gikombe cy'isi. Abakinnyi bahanzwe amaso cyane muri iki gikombe cy'isi harimo umunya Argentine ni Lionel Messi, ndetse na mugenzi we ukomoka muri Portugal bamwita Cristiano Ronaldo. Abantu benshi babahanze amaso kubera ko iki gikombe cy'isi bagiye gukina gishobora kuba ari cyo gikombe cy'isi cyabo cya nyuma. Buriya ubu ngubu kuri no nshuro Lionel Messi afite imyaka 38 na mugenzi we Ronaldo afite imyaka 41. Urumva ko iyi myaka ari imyaka iri hejuru cyane. Ntago igikombe cy'isi kizaba ubutaha gishobora kuzasanga bagifite akabaraga ko gukina. Biravuga ko rero iki gikombe cy'isi gishobora kuba ari cyo gikombe cy'isi cyabo cya nyuma bagiye gukina mu mateka yabo y'umupira w'amaguru. Abandi bakinnyi bahanzwe amaso cyane muri iki gikombe cy'isi ni umusore ukinira ekipe ya FC Barcelona w'umunya Espagne bamwita Lamine Yamal, ndetse n'umufaransa Kylian Mbappé. Ibi ngibi aba basore babiri ni inshuti zikiri ntoya, ni abasore bakiri batoya, umwe akomoka muri Espagne undi akomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Aba basore nabo barahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cy'isi. Barahabwa amahirwe yo gukora amateka no guca uduhigo muri iki gikombe cy'isi, bagakora ibitendo birenze ibyakozwe na Lionel Messi ndetse na mugenzi we Cristiano Ronaldo. Aba basore babiri nabo bari mu bakinnyi bahanzwe amaso cyane muri iki gikombe cy'isi cy'uyu mwaka wa 2026. Undi mukinnyi wahanzwe amaso cyane ni rutahizamu w'ikipe ya Manchester United. Uyu nguyu bamwita Erling Haaland. Uyu nguyu nawe ahanzwe amaso cyane kubera ko n'ubundi iki gikombe cy'isi nicyo gikombe cy'isi agiye kugaragaramo bwa mbere mu mateka ye n'ikipe ya Norvège. Ikipe y'igihugu ya Norvège, ikipe uyu musore akomokamo, nacyo nibwo bwa mbere kigiye kugaragara
uyu musore nibwo bwa mbere agiye gukinira igihugu cye mu gikombe cy'isi, bamwita Erling Haaland. Uyu nguyu ni rutahizamu ukomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza akinira ekipe ya Manchester City. Reka noneho tujye ku ngingo ya nyuma ari nayo tugiye gusorezaho, ni ingingo ivuga ku mafaranga n'ibihembo amakipe azabona. Ni ukuvuga ngo ni ikipe ya mbere n'iya kabiri. Reka turebe ese ikipe ya mbere izatwara ngahe, iya kabiri izatwara ngahe. Iki nicyo gikombe kizinjiza amafaranga menshi cyane kurenza ibindi bikombe byose by'isi byabaye. Ni ukuvuga ngo ikipe izegukana iki gikombe, ikipe izatwara irushanwa, izahabwa ishimwe rya miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko aya mafaranga urumva ko ari amafaranga menshi cyane ugereranyije n'andi makipe yagiye atwara ibikombe by'isi byagiye biba bwa mbere. Igikombe cy'isi urumva ko gifite umwihariko. Naho ikipe ya kabiri izatwara miliyoni 33 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga ni menshi cyane, ni menshi cyane. Iki gikombe cy'isi rero urumva ko gifite umwihariko utandukanye n'ibindi bikombe by'isi byabaye. Reba nk'aya mategeko yaje, umukinnyi ngo niba umukinnyi asimbuwe ntago agomba kurenza amasegonda 10. Niba umukinnyi asimbuwe, ubundi kugira ngo mubyumve neza, muri iki gikombe cy'isi niba umukinnyi asimbuwe bagomba kubara mu gihe amasegonda 10 ashize, umukino ugomba guhita ukomeza. Nta bya bindi ngo gutegereza ngo umukinnyi ngo abanze agere hanze, reka ntago byemewe. Niba bagusimbuye ugomba kumara amasegonda 10 wageze hanze y'ikibuga. Kandi bya bindi bavugaga ngo umukinnyi ngo umunyezamu ngo agiye gutamporeza ngo ikipe ye ngo ishaka kunganya cyangwa se ngo ikipe ye yatsinze kandi ngo bari mu minota ya nyuma ngo agiye gutamporeza, ibi ngibi nabyo bazajya bahita bahana ikosa. By'umwihariko bazajya bahita batera corner. Reka mbashimire cyane rero mwe mwese mwabanye natwe. Mwibuke gukanda subscribe cyangwa se s'abone mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. By'umwihariko muri iki gikombe cy'isi tugiye kujya tubagezaho update zose z'imikino yaraye ibaye mu gikombe cy'isi. Reka tube dusoreje ahangaha, tuzongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ngiye mwabanye muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana, ndabakunda cyane. Reka tuzongere duhure mu makuru yacu y'ubutaha.